Jadi apor palang non nelo ada kang ting lo, non malam so pide kang ting lo, tapi lame thani pun dola, tapi lame than jod kali ini tuh kita naik deh helubing dola, helubing one side deh, apa itu, masih ini lame than banganan arji penting lo, oke, isi ini alam bang ini tuh, especially Ladakh, luar bagori konsekuensi ada tak tumbang ladang, ini tuh ting ini dan aja, jadi kamatha ting, kalau tang teh ting ni ke kali pini dakang dum deda seta kato gue seta kamang lo polo soka cirotan ceng lo kato gue bahaya kecisik lapen ke kaprek non akam do posisi pini yang dum deda thai lo seta dor bagori konsekuensi ara tumbang labang ning mat hapa mi nangji lapen laso lama bang ini tum muafian seta me ini tum aso subhanan da me kecet thana bang laso purki mo bang itu ting ini dan aji 1969 aningka khasi jantia lapen ke dakin itu mikir hills lapen utor kaca lapan NC lapan autonomous state nangki piahur Karbi Anglong mate mikir hills lapen NC hilta autonomous state deng dom nangji pu halasut kaning jet tip karjap tip ke duar bagori arah itu mangga laken nili apa coba elong kali nang litum akis sardohan arjulamo purkimo nang litum langamo lake karbian long adang long hala sohut hemprek nangji litum autonomous state nangji buket duar baguri arah kanda kaning jet thipe laso jo ini si emisi ka dapen ilitum apusar lo raidang intiman pahai duno kan council long itu hemprek dan duda nanti banani pitang deke wa nang nelo buka cesong thipe raidang inti ngubat kente lana tum ke nang ni bukan ter asam mong itu nang pusai dega ha comang mong dudun ke English alam cari nang kok ho ha bang ke Kristen sai dega yo Kristen man la ho pu alam sing wan mati ala sota hala sot man malo ka cesong ra thengklong moja non ta athiri atipini tundam ani kane si li tuma sartan thengklong moja ta do la pena sona khasa kapre li da dong do lang ada raitang inti do Bapuram hanse ha dai hure sort lage non hese ke choi lang bon hala dakalang lo 69 nan kan hempre ke wang to ili tum long son hempre ke da pen ke hala sort chera sor reverend Peter Kisu lada dak tai hor zero EPHLC ya leader tum han silong pen dak karbiang long ke wang hempre den dum nan bu ke wang EPHLC leader han ke wang ke dak tai hor long lo lake 68, 69 an income mom 64 an income di 64 an income muthe nono weki biendo nang tenge da karbiang lo phan hemprek nangji puke dengdon thik itu ma pusa tu hello itu ma pu api tu hello itu ma pu hello pu nono weki biendo na aning do ma le dor bagore rakun larang chima tha pami nang ake ong dum matum ge dor bagore no lada kai thoran jenglok la so area ke Christian dum side Anda Bible long daga Hebrew long daga tau kan te nang tum phan nang ke jap to nali dar tum phan asong ja tum phan nang tum setting ni ri balam do te tum setting ni da pulo dang te ri tum si la ka hirjung lo jo hamu lo last week hala so to mo nang ja pusi nile tum APHLC dum ta matha the general MP election ke dwar baguri ke APHLC hai rai buke matha the ne tum ma hobla lage abot kami ni tum chini athe ningkan hini ke thom election par suri ini yang tak partai mati dua baguli bangke. Setan non apang election bangke ada tak. Ni Kongres dan BJP celang tetai kecil sebenarnya jauh itu ni. Lahan sebelum tu masih dua baguli kan. Di sini ada BJP leader, komandan Kongres leader, komandan tumsi itu ni PHLC kamna kan di mana di sini. Nalu tum dah sini dah hai, bah sini ada dah hai sebab mau election apa lo tu nak cek lang bola tu. Di PHLC long lah tu nak cek lang bola, nalu cek long bola. Penangan leader harga election arui MSC la top biar masih komande panggil lak po komande panggil lak ke pun dan yanda EPHLC pakai heli dei pa tengun de lason leader ka tu semua no tangka non tangka kan kaduria pol side tangka kaduria pol si ni tumhan komande hem lak po lak ke pun dan ke langsung kali dona tu serat tengun de nasi non panggilan jenangan setali karbiang lo lalu EPHLC ketang tangnya pan lapen autonomous state itu mah pusat tu angin kau ikan sedikit saja lo
Jadi kat sini ada yang berkata pusat raidang ini tiga kali ke oi dan sila kai sila ke tina lo ada lagi ya keciwai nang lo lagi. Councilor lo hempek dan nunda nanti komari po MDC yang bongkar ninja lang itu ya. Lah coba kali orang tu matum bang masuk ke bang pole bang ini ada MDC. Kang nek joy raidang ini tiap hari. Hat cuma lah begitu nggak wajak kalau pipin ke koi thar. Pasal ni kita yang salah ni ke council berhana ya council bertami nak apa problem nanti. Lasi ini tu mah pusat atau mumpan, deh. Ini tu mah pusat atau mumpan cuma hadam pen. Hala tu mah kai si, ahur si kai si, aning kau ikan salah tu ke cewek yang lebih hebat. Sekarang piniar ni, hala tu mah aning kau ya lah. Karbian lomar apa arah apa nak hidup ni ke mana pila bahasa hempek ke mana ke piniar ni ke dua bagori arah nang lila penili hello dona tu. Ini tu cuma tanah ilah tu apa? Ini tu tinggi nang ni. Dak siya matuan po nilit mata ini thom lu theklong no jadi ke homalam nang itu message jadi speech bilo program tan jadi ke horomalam bi nege pale amde seta ningjina ko ko pini bange siya tu liram rong hanjong si la aron kimi atum ke dua din dam lu program ka aron kimi atum phan kirung loke phan sang ne ke lam ningje ji ako ne theklong no nilit pa pendor bagori hamar ke asap kristianong chera pot daga bangke bible alam se na hum laga di Ani sila kona nelang lilam kan inje dole, je hala kosong nengo, Roman 13:12 long itu, Roman ini kerja thomane so isi kan ini long itu, je dek cari apa ke, asongja ko panggil anam si kangwa, tapi lah anam kangwa yang muli panggil rada tunjuk si, kemana tunjuk si, betul kasih kamu perlu dan kami nasi lagi kangsa itu baru, sekarang ni lagi punya panggil hello. Nangli phan arnam naing wai lo nangli tum BJP tim ka binglong phan nangli tum phan arnam naing wai lo kahai ni dei setan nangli tum kaci paro kai phan nangli tum angko pen nangli tum nalam cimpuri lake kona sigi tolo pulo dang te lili de napak lang te nangli tum hala Kristian tum Bible alam es nangli tum ke ango ni de napak lang te Exodus 27 kebar angin ping koi proxy long pulo nang tum akijol jepen raramai long nemen en phabri ne ging thire Those shall not take the name of God in vain. Amen kian thap arnam siki pure. Amen kian thap nang tum kasi patari thap long eno prodane nang tum si kang sai pui. Itu nge PHL si kunge dhorama farman itu nge kiseng gali. Karbiang long arat hempre ka joine sik shidu pantang jangi pa joine sile tum ke pini ari karbiang long arat dalu tum ke sik shidu awareness program da bibo. Komane dhorom pantang nei konane la sonoi bupana bi. Ta non kachari bom BJP atum. Ali dah ratu man komat dong apa ini ratu. Ahawatin dalam lupuran ke lahai lama zetmati. Konan ni aron ban aron dalam lupuran ke hal hai akape ka thoram bansor sarang ko. Konan ni Kristen orang dalam lupuran ke akape ka thoram bansor sarang ko. Religious dirty politics ratu. La peneli tum cire nanti. Lasi ini tum lahai pen bang itu mata pamilai. Aku lah soalan ke hala Bhagavad Gita. Deh Hindu tum ke Bhagavad Gita angdeng pi 16 17 angdeng pi grade 12 angdeng so grade 12 silong dari top doma ti hadak hadak Sanskrit dan basic top lo dari top lape lo atma sambhavita stopdha dhana mana madhavita ya jante nama yachnaiste dambhe na vidhi purna vakam English man basic pulo self conceited and stubborn people full of pride and arrogant in their wealth perform ostentatious sacrifice in the name only with no regard to the rules of the scripture. Hal aning alo kasi pindah katun aning alo kete ratun ke lake athak se anamamen ke encol aning alo ke khang dawi ratun rada mo ratun thiro ni tunga arnam sini tu hanakan mai buka si pindah ke lake ratun ke ini pancok busik wala ke Bhagavad Gita aning grade drop aning so grade drop sinong sini to lasin non ke dopong tim ka binglong atu la religion men pen dirty politics ka bathu bang tonang jing nangai tum kopi sirap han ke klema nangai tum kopi development sirap han ke ban pima nangai tum hempre ka phanan ban ke loma la si rara phan bang ta klang nang jing akali le lam ke pot thap pen di la hai bang in tonang jing non hat kar biang long de ka talon non hat kar biang long de ka talon tara long sulong ta opening ceremonial ni masih Hawreng hada MLA dorsing lo hai lage direct itu mas arke ga pharma de PHLC pas block ante lage BJP meeting ma mare karbiang long pharma na untuk claim development akam claim si paklan bongke sob ka parliament side lasi
Ili tu make mana kekong lo, non kita pun BJP tu, tim Karbian long aja kurang tu ke, lah tu ke, just corrupted leader, corruption kacing bayi nak tuan leader, jauh se corruption kali kuasa tu, ini National Party kau ni nak hayal lo, BJP lo ni kan pun nak coket lo, people sendiri dah ikut kan Hong Kong hat, tu kira cepat orang tuar pini aja selam oleh dia. MSC hangat tinggal masa tu jangkung, balik kali cila tu dia satu war, ningkai tu dah tu jangkung. Development account ke plan lagi, tapi coba lah tu deh, lagi ini kan hektar saja le. Nasi lahai, alida ratung plan, iltum cerenangji, lapian lapuson alida ratung pakai itu, election nang lelu, program teh nang lelu dua bagori arah ratung masuk nasi, Karbian lo konstituensi ko ya cok nang cari tu naik ni kuih bangke, konstituensi ko ya cok Karbian lo alida ratung dah, arah ratung dah, dua bagori arah ratung masuk cari tu nanti. Dojo macam BJP pada ada. Tapi non kita ni MLA election apa MSC election sekali, lahai kami dah pandang itu, mari bidai dah nangko. Politika lah kerja kan bidai dah nangko, paranda nangko. Nangklem bidai lo lah tu, unel lo lah tu. Lam copai side lo lah tu nani je. Ame thang hanse cenang cop side lo, posi, laposan ali dah pandang itu, lang le nangko. Lah lo, nasi, kijuk si, APHLC Karja belakang, Karbian inglong asal apa yang dah akaprek, itu bari nak kaya pansi tun karja, jinang posi, nang itu dah dua baguri arah setane, nolai pranjiman jinangan setane, nang itu, apu sah pengancing mata dapen, APHLC long nak cerita ciku tu ipan, lapen ke APHLC long nak dudung fiji pansi nang tu maju negeri tu, lapen APHLC yang sikit high low produk tu, purki muateng langdang si, dua baguri konstituensi apa kacing pun, naya konstituensi APHLC dan itu selampur. Lah hello, tapi lahan non kan masih jadi lantai dia terus, pardon.